هلو، اهلا وسهلا بكم معايا في قناتي تعلم الماني بالعربي. درسنا هيبقى عن الافعال المضادة او الافعال العكسية. يعني ايه؟ يعني هناخد كل فعل والعكس بتاعه. يلا بينا نشوف مع بعض. يشغل، وهنا يشغل بمعنى يشغل كهرباء او يطفئ الكهرباء. يشغل anmachen. anmachen يبقى شغل كهرباء anmachen. طيب العكس بتاعها يقفل الكهرباء ausmachen. ausmachen. ausmachen يبقى anmachen يشغل، ausmachen يطفئ. aufmachen. aufmachen بمعنى يفتح. aufmachen. aufmachen. طيب عكسه ايه؟ عكسه يغلق. zumachen. zumachen. zumachen يبقى aufmachen يفتح، zumachen يغلق. وهنا بمعنى يفتح شباك او يقفل شباك، يفتح باب او يقفل باب. ينام schlafen. schlafen. schlafen عكسها او المضاد بتاعها يستيقظ. aufwachen. aufwachen. وaufwachen ده فعل منفصل. aufwachen. طيب يبقى انا عندي كده حاجتين عكس بعض. schlafen ينام، aufwachen يستيقظ. يأتي kommen. kommen. kommen عكس يأتي ايه؟ يذهب. gehen. gehen. gehen يبقى kommen عكسها gehen. يبكي weinen. weinen. weinen عكسها أو المضاد بتاعها يضحك. lachen. lachen. lachen يبقى يبكي weinen عكسها lachen يضحك. يجلس sitzen. sitzen. sitzen عكسها أو المضاد بتاعها stehen يقف. stehen. stehen. stehen يبقى يجلس sitzen عكسها stehen يقف. يحب lieben. lieben. lieben عكسها hassen. hassen يكره. hassen يبقى lieben عكسها hassen. حياة leben. leben. leben عكسها موت. sterben. sterben. sterben يبقى leben عكسها sterben. sterben يصمت schweigen. schweigen. schweigen عكسها reden يتحدث. reden. reden يبقى يصمت schweigen عكسها reden يتحدث. reden يشتري kaufen. kaufen. kaufen يبيع عكسها verkaufen. verkaufen. verkaufen يبقى يشتري kaufen عكسها verkaufen يبيع.
يعطي geben 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 عكسها يأخذ nehmen 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 يبقى يعطي geben عكسها nehmen يأخذ. يجد finden 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 عكسها يفقد verlieren 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 يبقى finden عكسها verlieren. يفوز أو يربح gewinnen 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 عكسها verlieren verlieren. يبقى احنا كده عرفنا ان verlieren لها معنيين، معنى يخسر ومعنى يفقد. gewinnen يفوز، verlieren يخسر. gewinnen عكسها verlieren. يسأل fragen fragen fragen. يجيب antworten antworten antworten. fragen يسأل عكسها antworten يجيب. fragen عكسها antworten.